Il-Prim Ministru kien qalinna li mhux ser jitlaq mis-Summit Ewropew jekk mhux ser ikollu riżultati konkreti. Iżda jiena minn dan is-summit min qed nara assolutament l-ebda riżultati konkreti. Anzi, meta tqabbel dawn il-konklużjonijiet ma' konklużjonijiet ta' summits illi kienu jsiru fis-snin li għaddew, speċjalment mill-2008 il hawn, issib illi l-kliem illi jintuża mhux b'saħħtu daqs dak illi kien jintuża qabel. L-inqas ħaġa li kont nistenna minn dan is-summit hi li l-Prim Ministru jiġu lura b'impenn ċar ta' kemm pajjiżi oħra Ewropej ser jieħdu immigranti minn Malta. Taħt amministrazzjoni nazzjonalista kienu ttieħdu 700 u konna niġu kritikati li ma ttieħdux biżżejjed. Issa il-Prim Ministru lanqas irnexxielu iġib impenn biex jittieħed imqarr immigrant wieħed minn Malta. U dan juri ġifieri bil-paroli kollu dwar burden sharing, dwar solidarjetà u dwar solidarjetà li torbot u mhux volontarja, il-Prim Ministru lanqas fuq solidarjetà volontarja li tant kien jikkritikana biha ma rnexxielu jasal.